Yada was said down there in our share Attention TV. Attention TV say your boss I send down there in a because where this so it's sign say you name say any after 4 and a juma samuni wa in your down there in a just say a juma na send ho etino ho you po down there in a de ensempa ebeso mo se yahwefo ne down there in so mo hwe say mo TV station ba ko pa abi any baby biara entubo ra YouTube ya subscribe na fe fama na mfo so a omo so wo fie ne baby biara no mutumi entumi ntwantom se na be down there in ensempa no ebetumi ade abrewo anti ena no yekopie mo wo second yi takro ade yekopie mo no na chese mayor ho no my friend say Abdul Isa Mamun o kire se eya fiti ejoda eya me ne da to so me ensa ye holiday ya o me start ato second yi takro ade eya market ni mo se na be ya betumi aye NCC hotel o NCC apabene pa NCC akese pa on se na be ya second yi takro ade so ebe o market be krabehwe papa na nipa nyina atumi ababedi dwa no mo ba bibiara ofiri bi anche se wo ba bedi dwa wo de vim na wo de aba na aba bedi edwa omo kira sa adwuma di on be start se omo start a park nipa no anase traders on be start ama mo nyina free sa eye market ni mo omo akoba bi omo hyeda asiesie ama omo papa pese ne se na efata on be start adwuma di no eye fiti eye Monday akwakosi eye 10th eye May na chese nkrofo a omo ye adwuma wo nyina no chese omo betumi abomodin aboabo omo ho ano na omo tumi afri market ni mo ko baby o ma seda asiesie amomo omo kira ye market ya omo bia no e be 90 solid years nie omo bia market omo seda anye ncc kese bia no be mo bon dia asiesie ama ho no ma ye kra behwe enti fiti sada no de omo be mo dia to so sa ye market no omo de nyina ama start de ama contractor no watumi di hu dwuma se ne se na efata omo kira omo nya sa dwuma de kwa esan se edipa de esan se asoden kakra betumi abom na de adenti no omo de eya sojafo ne aposifo so be fire market ni mo se na be omo betumi abo anya se omo be gidigidi bia da bi omo be boa ma ye omo tumi apake ye market men obi biara wo no mo omo tumi abo ma no e de omo akoba bi omo hyeda asiesie omo mo se na be adwuma de nyina be koso fefefe se ne ese na efata enti no we ene eye de mayor e de to edwa yeda se utie eye yansem yina face wo hwe Attention TV dan de yina koso ahwe de ye de sa ensempa yi ebekoso asomidin e de Frank Kwaku Asante.